Rusia kembali melancarkan serangan rudal dan pesawat tanpa awak menyasar sejumlah kota-kota besar Ukraina. Kiev, ibu kota Ukraina, juga menjadi target serangan rudal Rusia dalam 24 jam terakhir. Setidaknya 1 warga sipil tewas dan 4 lainnya cedera dalam serangan rudal Rusia sebelum fajar di ibu kota Ukraina, Kiev. Serangan itu juga memicu beberapa kebakaran di kota berpenduduk 3 juta jiwa itu, kata pejabat Ukraina. Kiev mengatakan Rusia meluncurkan 124 pesawat nirawak dan 19 rudal ke Ukraina dalam serangan semalam. Menurut militer Ukraina, 57 pesawat nirawak ditembak jatuh sementara 66 gagal mencapai target. Fasilitas produksi gas alam terkena dan rusak akibat serangan Rusia di wilayah Poltava, Ukraina Tengah, kata perusahaan minyak dan gas milik negara Naftogaz. Menteri Energi Ukraina German Galushchenko mengumumkan pembatasan daya karena serangan ini, yang tidak mengakibatkan korban jiwa. Serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia di Kiev pada Rabu pagi menunjukkan bahwa Rusia tidak tertarik untuk mengejar perdamaian dengan Ukraina, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Dmitry Medvedev, wakil ketua Dewan Keamanan Rusia yang berpengaruh, telah menolak usulan Kiev untuk memperdagangkan kantong-kantong wilayah Rusia yang dikuasainya dengan imbalan wilayah Ukraina yang dikuasai Moskow sebagai omong kosong. Presiden AS Donald Trump mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Fox News bahwa ia ingin ratusan miliar dolar yang dibelanjakan oleh Amerika Serikat untuk Ukraina diamankan terlepas dari apakah Ukraina mungkin atau mungkin tidak kehilangan kedaulatannya ke Rusia. Trump mengatakan Kiev telah, pada dasarnya setuju, untuk menyediakan mineral tanah jarang senilai 500 miliar dolar kepada Amerika Serikat sebagai imbalan atas dukungan Washington. Menteri Keuangan Scott Bessent dijadwalkan mengunjungi Ukraina minggu ini, Trump mengumumkan di media sosial. Reuters mengatakan Bessent akan membahas kesepakatan potensial mengenai mineral tanah jarang dalam perjalanan tersebut. Pasukan Ukraina melancarkan serangan pesawat nirawak di kota Enerhodar di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang dikuasai Rusia di Ukraina Selatan, kata Gubernur Zaporizhia pro-Rusia, Yevgeny Balitsky, di saluran telegramnya. Pesawat nirawak Ukraina dilaporkan menghantam tempat parkir mobil sekitar 300 meter dari salah satu reaktor pabrik itu. Serangan pesawat nirawak Ukraina merusak fasilitas industri di wilayah Saratov, Rusia, kata Gubernur Daerah Roman Busargin. Seorang pejabat Dewan Keamanan dan Pertahanan Ukraina, Letnan Andriy Kovalenko, mengatakan serangan di Saratov itu menargetkan kilang minyak yang memasok bahan bakar bagi pasukan Rusia. Tidak ada korban yang dilaporkan. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan unit pertahanan udara mencegat dan menghancurkan 40 pesawat nirawak Ukraina di wilayah Rusia, 18 di antaranya dihancurkan di wilayah Saratov. Militer Rusia mengatakan pasukannya telah menguasai permukiman Yesenove di Ukraina Timur. Perkembangan lain dari garis depan, Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Februari mencatat total 95 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Udara Ukraina menyerang 10 area konsentrasi personel, senjata, dan peralatan militer, 6 sistem artileri, 2 sistem pertahanan udara, 1 stasiun radar, dan 3 titik kendali Wave militer Rusia. 7 serangan penjajah terjadi di arah Kupiansk selama sehari terakhir. Pasukan pertahanan memukul mundur serangan musuh di dekat Kindrashivka, Petropavlivka, Novaya Krugliakivka, dan Zagrizhove, tulis staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Pokrov, pertahanan Ukraina menghentikan 30 serangan di sejumlah titik. Di zona operasional Kurshchina, unit pasukan pertahanan Ukraina menangkis 15 serangan Rusia.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 853.030 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.150 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 9 tank, 53 sistem artileri, 164 pesawat tanpa awak, dan 27 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 10.023 tank, 20.871 kendaraan tempur lapis baja, 36.928 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.976 sistem artileri, 1.276 sistem roket peluncur ganda, 1.061 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.919 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia 12 Februari 2025 melansir, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan rudal kelompok terhadap bengkel perusahaan kompleks industri militer Ukraina yang memproduksi kendaraan udara tak berawak dan drone FPV. Sasaran serangan tercapai, semua sasaran yang direncanakan hancur. Selain itu, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara serang tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia merusak infrastruktur lapangan udara militer, tempat penyimpanan bahan bakar dan pelumas, titik penempatan sementara untuk tentara bayaran asing, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina di 139 distrik. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 12 roket peluncur ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Perancis, dan 66 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 653 pesawat, 283 helikopter, 43.045 kendaraan udara tak berawak, 592 sistem rudal anti-pesawat, 21.299 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.514 sistem roket peluncur ganda, 21.567 artileri lapangan dan mortir, dan 31.492 kendaraan militer khusus telah dihancurkan. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике танковой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великий Бурлук и Ольховатка Харьковской области. ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие и склад боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных, горно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Зеленый Гай, Петропавловка, Богуславка Харьковской области, Новолюбовка Луганской Народной Республики, Ямполовка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, 2 танка, 2 бронетранспортера М113 производства США и 2 автомобиля. Уничтожены 3 орудия полевой артиллерии, 4 склада боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Ясиновое. Нанесено поражение формированием 4 механизированных мотопехотной егерской бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии Украины в районах Белицкого, Родинского, Новосергеевки, Андреевки, Успеновки, Димитрова и Удачного. Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 4 артиллерийских орудия и 7 автомобилей. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием
3 механизированных горно-штурмовой бригад в районах Катериновки, Северска, Часов Яра и Предтечина. Потери противника составили до 210 военнослужащих, боевые бронированные машины «Хаммер» и «Хамви», 2 орудия полевой артиллерии и 3 автомобиля. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплением живой силы и техники противника в 137 районах. Средствами противовоздушной обороны уничтожены 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», реактивный снаряд «Химарс», а также 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике, танковые 3 механизированных бригад, бригады территориальной обороны ВСУ, в районах населенных пунктов Богатырь, Скудная, Шевченко, Бурлацкая, Новоселка, Новополе, Гуляй-Поле. Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, 2 автомобиля и 6 орудий полевой артиллерии, в том числе 2 производства стран НАТО. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад, 2 бригад береговой обороны и бригады территориальной обороны в районах Новоданиловки, Приднепровского, Антоновки и Каменского. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 артиллерийских орудия и 7 автомобилей. Militer Rusia 12 Februari merilis rekaman drone hantam hanggar Ukraina yang berisi kendaraan tempur kiriman negara-negara NATO. Tim drone FPV dari grup angkatan bersenjata Zapad menetralkan 2 pengangkut personel lapis baja AFU buatan barat di wilayah Kharkov. Serangan terekam kamera pengintai objektif dan menyebabkan kebakaran. Namun tak dijelaskan jumlah personel Ukraina yang dinetralkan dalam serangan ini. Rekaman lain, operator pesawat nirawak FPV milik kelompok pasukan Zapad dari pasukan tank pengawal pertama menghancurkan 3 kendaraan lapis baja AFU di wilayah Kharkov. Rekaman kontrol objektif menunjukkan serangan langsung terhadap 2 kendaraan tempur infanteri buatan Amerika Serikat, 1 pengangkut personel lapis baja M113, ledakan amunisi, dan serangan tepat sasaran.